RUNMAWI clear tu te in zawai in chibai vekule tuna chuan RUNMAWI mizo Thawnthu Inziahsiak kan top 20 te zinga mi panga Kamchhuak self introduction and experience te kan clear hole dona chumi ma chuan kan show chhuah na min sponsor tu art and culture department le LIC te hian meichia HSLC pass pan card nei kum som period achanga somsari tan prime minister scheme bima sakhi hnuaia life insurance advisor na adil theya chung te chuan kum chung thlatin stipend andong theya dil du tan pu KH larin kima 9436146427 agency recruitment officer chief life insurance advisor nina Zofia theireng ani e JNR business te hian agriculture products talent management an waipui theireng e serial number zale pakhat mangai na shui khatwanin ziak tu ma makhyang te reng dil kaming churam ruat ki ma ania thule hla ma hi chonin ma makhyang te tin ken ta ve mai thina reng dil khuwa ka ne tu na hian aizol kanan ve nga hian ka kho sabe me ka ne thule hla hi mani to ka tui le maya BA le MA a mizo korin tu na hian in mizo zirti tu na ka thok me bu ka ne RUNMAWI na hitia nga thule hla Thawnthu in phuasia kan bo sei hi ka siat vele khanin tel ngal ha ka tuma tel tumsa khan ri ruk ka siam ngala chumi ni wan chuan Thawnthu ka zia na ma saber turan ni boka wang le film siam turan ni boka wangin ka phur ma tin ngai tu na po ka sena sat phar le ani he Thawnthu Inziahsiak ka hianin mangai na shui khatwanin ti Thawnthu ka ron ziaka he Thawnthu hi mi sang mi zong tena an Thawnthu ni thei turin Thawnthu ruangam sang te sui fin ania he Thawnthu a hianin mihring nun chu kan en mai po hian mihring nun a chuanin thil lian thamte Thawnthu ani emo mihring nun a chuan thil lian tham emo thil danglam le mak te hi mihring chuanin hmuhnawm te ngai nom te kan te kan pana kan ngai sak thina mihring nun po chu tiang chuan a deng na thina ni ama ero chu mihring nun hi chu chet chuanin thil haute te nielam kan ni tin nun dana te le kan nun phung mol mang tak a te hianin mihring nun hi lo in phung thuk hle zo khilo ni ya chumi ni wang chon he Thawnthu a po hianin mihring nun haute te mihring nun mol mang tak anga lang mang khanin mihring nun hlim thla chu aron in talanin om ta ni he Thawnthu hi mangai na chung ka bo ruak te maudin mun te thian in kar thian thatna lam Thawnthu te ani bokani mihring kan buai to na le kan ha to na kan man mo to na khove la hianin mihring ina amamo chu chol ha dam na ania chu chol leilok na nei tu chuan mihring chuan in thil zang khai te thil hlimom te azong in a be sei thina chumi ni wang chuan he Thawnthu a po hianin Thawnthu tir phat atangin thil hlimom le engen yang thil zang khai khata la ni a Thawnthu top thlengin chu bo ruak chuan tuam vela lungai na le mitui tlak na kara khanin nun mol mang tak mang khanin thil hlimom le engen yang zang khai kha a Thawnthu zang khai na khana Thawnthu hi tuam vel bokani thul hela zin konga hianin ka ke pen hila thui lo maya chuti rual chuanin mani to ka poetry te article te ka zia ve na sa thin maya ka le khabu ma saber ni turin kumsam hi som hi pathum khanin lekha thon ti poetry bu chu ka ti chuak ve a tin article hi chanchin bu sang ka zia ve fo boka tin in ti siam la ma chuanin article le poetry in ti siam na te ka hotel ve fo to bokani hetianga RUNMAWI na hun thatak Thawnthu ziak tu ta nan bo sei tha ka ti maya he Thawnthu Inziahsiak hianin mizo thule hla azin kong na satakin ma ati son ka be seya tin film making kong apo ma son na engamuni tak kan mu po ka be sei boka tin hetianga Thawnthu Inziahsiak na hianin ngen yang ziak mi no pang te le upazo te thlenga talent hai pun na te in phau chwana hun tha te in tuai thana hun tha te min siam saka hetiang hun dem chang asiam hi ro pui ka ti bokani Thawnthu ngai nom le tak film siam bo se ani na hian mizo Thawnthu le hla na sa takina ti hausak ringa tin Thawnthu ngai nom le mu nom tak kan nei bel po ka be se bokani
Thawnthu emo film emo thatak tak kan ngai thlak le en thina te hianin mihring nun dar thlang hi chiang takin talan ani thina chu a chiar tu te le en tu le ngai thatu te hianin kan chik tok lo le in ka she thina ni chumi ni wang chuanin chu Thawnthu ngai nom na le hmuhnawm na pia chuanin ange niang mihring nun kan hriat fia na na kan hmana kan hriat fia lo te hriat fia nan te kan zir thiam thei lo mihring nun zir thiam thei na na chung Thawnthu le film te chu kan hman deuh deuh ka du bawk ani RUNMAWI na hetiang an pun thatak an bo sai hetiang ngai tuana an sen ang hianin mizo mi puite po hian helam ko ngai hianin ru le ngai tuana kan sen deuh deuh ka du a ziak tu te tan mai ni lo mizo Thawnthu mizo thu le la ina ma lo son ani performa ziak mi tam tak te tan in phau chuana hun tha tak te hi bo sai zel se tin ka du tak zet bawk ani kalome Serial number Zale Sumni Paruk Du Thu Samram Ziak Tu Arlal Ruat Puya Puk Pui Lunglei Chibai vek ule kaming chu Arlal Ruat Puya ania apui tinamo Ruat Pui titepan min kau trina in kapai Arlal rin kima ania kanui sil nun tluangi ania unawi mi pa patni le mi che pakhat kanoma Puk Pui Lunglea kanom mekani tuna hian Mizoram University MA Mizo ka zir meka 4th semester zir lai kani pathian hian mihring tu po mai hi tuina lam nein min siam vek maya hi po thuziak lam mi ka tuina takania helama hian tuntling kala kala amaro chu midang hua han zialanemo ti kan ei lem lova in ti siang ale ti vela poka tel ngai vak lem lova ki ma rilrua ka vele ka sia chak te ka sia hi an deuh mai nikum akhan poetry bu kan chen having kan ti choka tu zanlai rumri ti akhan ka hla pho vekha somni panga lai kha ve a tin mi poti ina kumtina anti chochin zai kong thar poetry bu volume 6 le 7 ning ka share takhan kalapua telve bok Thawnthu bi ki pathum ka jek to Thawnthu puitling ang hi amar cho bu in eng mai kala ti chok lem lova tian ki ma kol hini deuh mai chuanin du samram bi kha kan seilok tu chu ka zia dana khan ngai zon deuh mai hi kanea star rook deuh aniam chu tu nai thong kam takin chuanin ka bengam chiat lo dewa han bek tron dan ka thiam mai lawa ka Thawnthu zi min chair sak ve ta che ti khan cover pia chu ka bek tron dan che ani chungla amar chu chu tiang deuh atanga tran chu kanita rin lo deuh khan alo phur khop maya zantin ka ti khan achiar tu ka khanin pea ka du samram kha ma kha ka shil tamal mol tinani perang chu ama khan ka du samram kha tiang ka din tamal mol ani perang chu ti chuanin Thawnthu hi mihring nun darlang tu ania hring nun dar thalang ania enge sual ti enge sual nia enge diklo enge thalo min hriat tir tu ania tin enge kong dik nia enge thil tha ti te min ko mu tu ani boka chu wangin a ro pui ka tia a poi noi me ma mihring na hen Thawnthu hi poi ma movie ni mo drama ni mo novel engpo ma hi aro pui moi me ve kani
Lukhong naya Poisakhol na Himber LIC of India KH Lalwin Kima Chief Life Insurance Advisor LIC nena isungte ron kholve ro le nikhata cheng somthum le pathum da in ishing nun nom na in siam ro le shechang du tan KH Lalwin Kima Chief Life Insurance Advisor LIC nena LIC policy alak thei reng boke a phone number 9436146427 7005 915 373 ya engtiklai po in abyak thei renge JNR Business Chuan Business Chishang Shang Kopin Construction Lamte Food Beverage Anthule Fruit Beer Te Movie Le Music Video Production Te Agriculture Products Te Event Management Le Talent Management Lampang Te Aboy Pui Theye Shetyang Du Tan 8794 136 8255 Le 9862 898 829 na Te Azo Fiat Thei Renge Serial number Zale Somsari Pani Peng Pelepol Ziaktu Zol Boyi College Veng Aizol Sibaivek ule kaming chula shwazwali niya le khwa piang le se yan kania tunaihan PUC Girls Hostel ko meka college hi Pachong University College kalme ka Bachelor of Commerce 4th semester kazirme kani writing a experience claim hansoi langve zoila writing a hianin hi experience hi kanaitam lova school kan kalchin laya essay writing competition and what sayang ati hang katel ve china story writing competition atakhi chang kalatel ngai lova ma saying in competition te now anga hi chang katel ve china chuan kema hi story writing anga hian katui ma Thawnthu zia te chuan azia kherlawa te po ngai to na hi Thawnthu han phwa angte tiang te nuam ka ti ve a chuan lekha bu han char te nuam ka ti buka chuan I ve zong soi tia chuan in ka tunlaya ka ve le ka thil soi du ve chu hi tunlai chalai te hi digital age a kan cheng to a tunma angkhan lekha bu char te kan hlut vak lovina shada achan du social media hian min chia pe ne VM buka Instagram hi IGR Reels han scroll thak te hi le khachiar ai chon hei kema po hin ka thlang jok chin ni chu anum na chin te po oma chuan lekha bu char nom ti MMC hian achang chuan in YouTube a shorts han ente chuan movies han enwai me te hi nom ka ti VM china chuan nge WhatsApp status update chuan mi status han view vel te hi chalai kan ni nangin thil trending te long phe chana nuam ka ti VM ma se nge phone endam lutuk khian hei ni khata darker riat chuang te kan lo en chinta bitan hian chalo ani chu hung chalo tak tak khi nei chawa chu chuan kan lu te tina chum chu baka concentration hi hei inge ati boy ni chu zirlai kan ni phe chuanin min ti boy ma lekha kan han chara tin phone ediki all buka phone kan bi le zeu zeu china chuan he khang ke mania hung chalo tak tak ania duang min lekha te pu kan char thelo china ni chu chuanin chu ti rual chuan ka soi du chu mizo chalai dia hian lekha char nuam ti tak tak lekha ziak tui tak tak hei ziak nuam ti tak tak te thiam tak tak hi an lo om ve chawa inge an mani ho angte ki an fakom ka ti an en ton tla ka ti buka chuan thil poi mol le deu ka soi du chu organization shang emo po shang emoina hei tianga opportunity thil ziak lama tuimi angte opportunity chatak tak an siam sak chin hi alom ka ti buka he ke ma angte po minor kal tu hi a venga china ni chu wajia top hi har china wang hian enge tiang hi le zel se cha ka tia chuan thil poi mo le deu ka ti pakha chu le khachar tam hi poi mo ka tia le khachar tama hian enge he
le khachiar tam hi chu an fing ani chu thil han soi ti pui te po hen eng topic po han soi pui do nila an lo soi ve thei zel ni chu chuwang chuanin an ngai san om ka ti boka chuan chuwang chuan le khachia hi in ti mu atana chheleng ka sia helama awareness nei tamte po hi ramma son na la hei thil poimo tak nin ka she bokani kalome Serial number zale somli pali zudua ziak tu CVL ompui model veng lengpui Kamchhuak CVL ompui ania lengpui model venga kan chung kwa in kan chenga amai ro chu tuna hian keima hi zirna wangin shilunga ko ommeka te changin lekhabu char hi nuam ka ti in lekhabu hi kangai na ve em maya chuta changa keima apo thu zia du na ril ru pu chho chan chu kani a amai ro chu mizo Thawnthu ti vel ta khi chu katlei rol chhuah tira changa char chho chan kani a tagram tlansana swang tuana a han chen veng khanuam ka ti em china chuta chang chuanin keima a ka swang tawa na ngei din chhuah puya hanzia ve kha ka chak thin em maya ti chuanin kumsang ni somni lockdown live vela chang khanin thu hi ka ziak chho ve chana ka thu ziak te hi social media lama ka phau chuak ve a chuta chang chuanin mi te shat le ngai hlut ka bei sei phak bakin alo hlo ve a ka lom em maya ka Thawnthu char te changa ka sha chan tak em a chu Thawnthu hian in kan ril rusu khlek alo kai shwain kan ngai to na te hi alo kai shwain na sa em maya chuta chuanin I keimana ka thu zia tir po ka tum ve chang chin chu a tha zonga mi te influence tu ni hi ka du ve china ka thu zia ka po zirtir nei kherte zirtir tha nei kherte hi ka zak ve do china chu tiang chuanin Christian love story te ka lo zak ve china ni Inziahsiak na lian thama hianin kala tel ngai lova amai ro chu sikul kan lai te chuanin essay writing competition ti te article writing competition ti ve la te hi chuanin house IO le group IO te chuan kalau tel ve to china chuta chuanin pathian zara loman te po kalau dong ve nual to a amai ro chu Thawnthu Inziahsiak tak hi chu tun chum hi ka voi khatel na liawani a RUNMAWI TV in mizo Thawnthu Inziahsiak in wat saidon ti hi ka chian te kal tlangin kalau she ve a ka chian te changin telve turanor na kadong na sa em maya amai ro chu ka Inziahsiak vela tel hi ka za zong takani wangina tira chon kalau uk sak lutuk lova ma se ka chian ten min tur na sa a chu ba ka katan po mel lung poi mo lutuk tur nia ka sha ta wangin ka hwai sen na zong som khomin tur na hian kalau tel ve ni serial number zani somnga ka una pa ziak tu zoman pui tlaw limen aizol kaming chu zoman pui tlaw ania tunin ti siak na hyang ka Thawnthu zia ka unau pa ti chu ko rom phau lang ani tuna RUNMAWI in story writing competition an buat sai hi story writing competition ka voi khatel na ania Thawnthu zia lam shim mi chu ka lo ziak ve nwal to a kumsang ni somni pakhat achang khan story FB page pakhata charthein ka da chho ve chana YouTube lama po ka lo chartir ve to chin bok ani khati zong kha zanina kan episode ti chwa thei te chu ania nakzana episode dangnen kanin mule cheu don nya